ia ile nei fo ia vanoa e faatalofa ma faafeiloa ia tuai le mamalu ma le pa ia lasilasi o e failo maua lenei ia vanoa e faafofoga mai ai faatalo fatu i suafa manu malo le tatou ali faaola o iesu keriso e ia le manatu ma le talitonuga ia o lo faapea ona sologa manuia le feagai foʻi tiuti ma faiva e misi foʻi o valauina tofi foʻi o lo faapea ona outou galulu e ai ia i lenei foʻi sa pati paia ia po o le aso paia o lo tatou alii ia e uila foʻi tulaga o fesuiaʻiga o le tau tulaga le loulou ae pe ona iai ia ae o loo i le o mafai ona avesiai tatou mai aao o loo malutia ai loutou soifua ia misi foʻi so matou ola i le tausiga a le tatou atua vii ai lo tatou alii ae lenei avanoa e faatalofa atu i le mamalu o le tatou au faafofoga ia faatalofa atu i le suasuga i faafegaiga ma o latou faletua ia mese foʻi le loloa si o tatou atunuu i latou uma o mafai ona maua le avanoa e faafofoga mai lenei afiafi ia po o le a foʻi taimi o le a e maua ai lenei polokalame ia faatalofa atu iā te outou i le suafa manu malo le tatou alii faola le galo foʻi tapuaʻiga anai matua i tonu maota malawa ia faatalofa atu iā te outou suga se matou faifeʻau foʻi i le suga le faafegaiga iā maiava ia ma le faletua iā nufou ia faafeiloai atu i le suafa manu malo iesu le gata foʻi lea o le suga foʻi i le faifeʻau malōlō manu malo ia masi foʻi le faletua ia po se matutina o lo faapea ona taputapu ai foʻi nei tulafiafi faatalofa atu malo le ona saʻi malo le faitatalo ia gata foʻi lea o le Carpenter's House i le tasi foʻi o auauna o loo matou faifai mea ma galulue faatasi ia faatalofa atu iā te outou afai ona ua e maua mai le aunaga foʻi lenei afiafi ia moli atu le agaga o le faatalofa faafetai loutou laga ona pasua masi foʻi o loutou soʻosoʻo tauʻau mai ala i lau tapuaʻiga ia o lenei tulafiafi ia o le a tatou savalivali atu i tulaga fo le tatou pokalame ia o le atuina atu i le suga iā fuimaono ia saunia se tatalo ia ua lava le tatou mafutaga foʻi ma le amataina lenei afiafi ia tatou ifo matalo tumau pe ia te oe le viiga tamā matou faafetaia oe ono o nei avanoa faau faapea na matou maua ua mafai foi na matou faasoa e ala lau fioga paia talo te atu oe tamā ia faapea nei faau i lou upu ia faamanuia foʻi ia loo faalogologo mai pe mai mo mai foʻi nei poukalame ia faapea na alu ma le mana lou fioga paia talo te atu oe tamā ia faamanuia mai iā te i matou iu lava nei mea uma o le viiga e faafoʻi iā te oe. No God's people say amen. malo faatalofa atu foʻi lau suga mono malo soifua le afiafi malo le faamalosi mai takalame aia loulou a le tau se tatou ai nei Wellington ia ia le atua o loo faapea ona manutia pe tatou i ona aoga amen. ia o lenei lai tulafiafi o la tatou savalivali atu i se mataupu foʻi ua mafai ona au mai e faautuina i ai se savali foʻi mo i tatou ia se upu faamalosi foʻi auā foʻi lenei vaiaso ma le tatou savaliga ia ua mau mai lea i le tusi a Luka tusi a Luka i le ona mataupu e 10 ia mai le faiupu muamua ia seʻi faagata mai faiupu e 12 ia po le tusi foʻi a le fomaʻi o Luka ia le tatou matamata foʻi ai lenei afiafi ia mai le faiupu mataupu e 10 mai le faiupu muamua ia o atu faiupu e 12 ia tatono lea le au faitauina ale le usuga fumaono ia manai lava le tatou o uma le tatou tusi faitau ia malamalama ai foʻi le tatou mataupu ia smaia lau faafofoga upu filifilia mai le fioga paia na tatou alii mulimuli ane ua toʻafia i le alii nisi e toʻafitu gafulu ua auina atu i latou e taʻitoʻalua ua muamua atu iā te ia ai uma ma mea uma o le a maliu atu iai o ia ua fetalai atu foʻi o ia iā te i latou e tele le saito e seleseleina a o le ʻaufaigaluega e toʻitiitia o lea ia outou ai o iai i le alii e ana le saito e seleseleina ina ia auina mai e ia ni ē galulue i lana saito e seleseleina ina o atu ia faauta o te auina atu outou pei o tamaʻi mamoe i le vaoluko aua tou te ave se e tutupe po o se taga po o se vae aua foʻi tou te ofo alofa atu i se tasi i le ana o le fale tou te ulu atu iai tou te moaʻi fai atu ia manuia le aiga nei pe a fai o iai le tagata o le manuia e o atu iā te ia la outou faamanuia a leai e toe foʻi mai ai iā te outou ia outou nonofo i le fale ma ai ma inu i mea latou te avane auā e tatau ona vatu i lē faigaluega lona taui aua tou te feoaʻi i lea fale ma lea fale
O le ai tau te atu iai, wa lātou talia fo i o tau. Yo tau ai I mea I laulau ina mai ia te o tau. Yo tau wha malolo fo I e mama I o iai. Ma ia whai atu ia te ilan tau, wa lata ia te o tau le malo le atua. A o le ai tau te o atu iai, wa lātou le talia fo I o tau. Tau te o... Wa lātou le talia fo I o tau. Tau te o ai I o lātou malae ma whape atu. O le ele lava mai la o tau ai ua pipi mai ia te mātou. Mātou te solo iatu ia te o tau ai peitai. Ia o tau I loa le nei mea, wa lata ia te o tau le malo le atua. O te whai atu ai ia te o tau. O aso e wheo lolo ai, o le aso e wheo lolo. O le aso e wheo lolo ai so toma I lea lava a ai. Ia whamani mai le tua I le whaitawina o lana whio pa ia le lea fiafi. Tu mau ia te ia lona lava vi inga nei maso umai o lava I le whaambau. O le manatu o whaautu ia li tātou mata upu le nei fo ia fiafi. Whapea e mana o mia Yesu ni e whai ngā ruenga. E mana o mia e Yesu ni e whai ngā ruenga. Ia peona tātou iai fo le nei vai tau. Ia o tātou mata atu I tūlanga o sioki whai ngā ruenga. Wa tau sue ni awa no whai ngā ruenga o kau sue ni kula whai ngā ruenga. Ia le maua awa no I tātou. Le maua awa no whai ngā ruenga. O le ana e whaafonga mai tūlanga o tātou tus whai tau. Whai mai tātou tus whai tau. Wa tele le saito o fia sel. Ai le ai ni au whai ngā ruenga. Amen. O le maua le au whai. O le maua ngā ruenga I. Ali. Ja. O le fo ila o mai ma criteria. So waso se ngā ruenga lava a waku le advertise. E watu mo na criteria. Po conditions fo I waenga mana o mia. Yes. Mo le ngā ruenga. Amen. Ia le tātou te wate, e le mana o mia ngi o kuspas. Ja. E le o sau e te tono o tusi whai tau, a mea mana o mia so kuspasi. Pe whaisau PA, pe whaisau Master of Degrees, whatever. E le e, na pau wale mea le au mai I, mana o mia ni e whai ngā ruenga. That's it. Amen. Ala usunga o la sau, whapopo nawa. Lea, pēne sau noa lea fia. Sa o lava moni lava ua whaingata ia ngā ruenga nei vai teimia. Pēr on tātou wawa ai o le vai teimi nei New Zealand e whaingoa o le recession. O le tātou iai le recession a e tātou wawa ai le iai. Pe o mātou ia o lo iai le ngā ruenga o le whauwhale. Ua whaingata te li ia ua matana whaingata ana so ni ngā ruenga. Ona o le to o tele o au whauwhale ia prices o compare Macy prices ia ua ave ia ngā ruenga I pisinisi e la le titi tau. Ia o whaingana, it's all about business, but I mea tau ngā ruenga ia ua tātou o la vai whaingata o le matua whaingata le vai teimi nei. Ia o tātou te le lopo a po le ase teimi la o mai ne recession. Ai pe o New Zealand atoa lava ua maua le recession. O te loa fo ia pe ona tā ua le uso nei. Ia pe pauale ngā ruenga le pe. Ai pe ne tā ua le qualification. Ai pe le sau noe le mana mea se masters. Ai le mana mea se degree. Ai te loa pauale mea mana mea ia o make sure o tātou o so. Awa o ina ia pe o tātou silafia e mana mea le connecti o tātou I le source. A connecta le source ia le mana mea se qualification e pe o na tātou vava ai vai teimi nei I mea tau ngā ruenga man koe I step o foi lai e step o ia tangata o mea man tua step o mea tua man tua sola mai o I do, you do I do, you do, I do, you watch then I watch, you do then I do, you help you do, I help e fa sola koe le you do e fai rola ia na ai ia le li ia wa ia o wa pe tātou wawa ia o ngā ruenga ia whainga tāte le ngā ruenga nei vai temi ai pe tātou wawa ai I le ngā ruenga wha le nganga pe nei sau no ia tele le seito o to laiti la whainga ruenga Amen. O le mana ia o la o matamata tu iai le au mainga Yesu o le awa no whainga ruenga lea
O le fata o mana fanga Yesu le moto tangata ile mta poiva. Amen. Man to foi la oia ma ona mai lau le. Fengo fia na faisa fa yunga se me. Ku sa pe fo le wa attract lo ma fo fa we te. Te na wa ye fa. O le la fata a ko ele lau le fo yo ila to sa tali sua ma ile va venga na fa Yesu. Ai fai mai lo ma Yesu. O ye le mele mana mia. O lo mana mia ni e tala. E watu tala ile salamo. Ye salamo wala tala mai le malole. Amen. Tu so ngal wengal mana ye taimi na vato Yesu. O le vato. O le ai mana tua tangata le laude le mai i le tau po i pare sa tata no ye. Fai ngo fie lo le na vato le tu langa o le fa au fie tu mata ia le fina ngalo Yesu. Fai mai. Wa tele le saito. O le se au fai ngal wengal tu se. Amen. Se taimi tata watu le ili le saito. Ai se tata vai. Po o ai i la tau to fitus fu. Ia la tau ia le na yoe mai. Ma to mai o la to pulo mo fa pe mai. Yesu ma to la o te fina. O te lo lo sunga po le wa ona o le ana ona mention mai o to fitus fu. Ia lava vai nga ta tu te va ai ai. Ona o le sa ta i mai i le moto tangata. O lona winga la i la uia fai tau ti ai. O le fitus e fulu le nei. O e sa muli ya Yesu. Ma fa longo ma va ai. O mea ye lua na mafai ona piki e tangata nei na mafai ona tali tonu ya Yesu. Malana savada. O le va ai o mata tali tonu le loto. O mea ye lua sa va ai i va venga na fai ya Yesu. Le sa va ai i e fia lua ngalau ma. Ma le areto ma va inga sa fai ya Yesu le va venga. O le almena tupu ai. Na avea le tausaminga lea, ma vaenga sa tali tonu o la toloto. Sa tali tonu sa fa longo i tangi uma na launga ina e Yesu leo. O tato o le loto. I le fa pena tato o tau te nofu nofu pa lolo. Tato o tau tima. O ina e au mai e fa fanga ina o tato nganga. E ta pena e tato mo le vala aulea. Mo le vala aulea Yesu. O tato fa longo i launga fa longo i taimi o popo inga fa fiawa o nga sa o hava enga o vala wina i tato. O ina lea o loa o ina i tato. Tato te o mai e whaile ngā ruenga le. Langa o le sa vati lea o mai e Yesu. O e tana i atu. Ua lata mai le malo le langa. O le tato sa vati fo le langa. O tato uma wa vea ma e muli i a Yesu. O le tatou sa vali ale tas. O le to fitus furulane. Ta tono au halu lau fa longo nefiafi. Ma na ia lau fa longo me fa pe. O te fia yai foi kongo fitus furulane. La suma foi mono le sau fa popo ile. Vai no mo tau. Ma na ia lo fa mtalanga tatou ta pu nefiafi. Awa tatou va ai le ta pu iva. Tatou va ai ai. Pe o tatou va ai tu sa mta po e fitu valu ma leiva tatou va ai na fai tele va venga na fai Yesu. Le fine vol punto to pa ile. Ai me so na pa mai ta. E foi fa malo longo le la fine le na saule na me puso. Fa malo lo Yesu to tu mai per tatou va ai tu sa ole fai tu sa ma lia ia ko tatou va ai tu singa. Ole mata u puiva o mata po sul man valu. Na o luka o lo fa mauna ia tustusinga ne ai vai tustusinga Mateo Mariko mai on e lo tu si ai e fas fai ia mata o pui mata o puiva e o ele mata o sul man van ai mana ia le au mai na e luka o mata o pune a wa tato va ai tu so le to o mane na fai Yesu va venga tu so to ono masina tu salo uma ia Galilea ale ala wo tu fa sanga Yesu la awia Jerusalem Paul o tu so le mule ala le Yesu Jerusalem a pe tato va ai fa mai in o le alu le mule Yesu Jerusalem na mana Yesu in uia ia Samaria pe la tato va ai ia stemita o tu ia a tu so ila le tato de va ai il sau il fo i mai Yesu tu so le o te mi mo sa fai Yesu va venga a pe o la siono masina ne le o ta pena Yesu la
la alu nga sa tona alu Jerusalem tu sa ilo tau sa Yesu o li liu le message a o li liu va venga i le message tu sa la lewa sa fa peona a mai i le message i le au so le ngata au so a pe tato vai le fitus fulu le ta a fa tal ta pa tal noina a pe ran ta va vai ya a wan ta poiva e ave lo e fa tu Yesu la so o la so a to fulu ma to lu a o au le ofo la so pe tato va vai ta poiva fa mai Yesu la so a o i tangata yu tai o le lo ele fa mai o tangata ese o tangata sa na ye le take na fasino e Yesu e o ye la so pela tato va vai no ye la so ai mana ye pe tato va da poiva wan na ho la so o posa posa non halo mama o posa lu va me o tala ya tua pela tana na ho posa ai pe tato va e criteria na fato Yesu ya ti la to pero tato va vai mta pesfulu tu sale fo ya criteria la tete va ai il also esse ia message esse le ia tangata na ave Yesu pe tato va ai o la so no i tangata yutea mo li lo ai tato va ai la mta pesfulu pe on da tata no esse fo la ia target o tangata na fili ai le fitus fulu le o ia amen o mena le tu dia tu o le o fili le fitus fulu o tangata nei o tangata wa matua i mausalilo la tu tonu ya Yesu le wa le no fo atu i la tu ai te lo o le mata ti on mele la o fo ia la o le mele yo ya Yesu amen. That's it. O le la o ino fo ka mala ele yu ia Yesu la ngai fai mai fai mo tau ina tu ila to te to ru mo atu ia te ia ai uma uma ole ama liwa tu ia ya vai la o ile te le ele o se me fai go fi ele vai ngale la o matangata ni amen e wi o la o fa longo tangata ni a tono ye fo tangata pito no une o sa Maria ma nisio no e se no tua oi o le sa ye to tono moto tangata ni who knows ele o au dia mai po ai uma ina to ia to fitus fur ai o tangata fo e malmalama i tuma mahanga la ma tu o le sina vai ngalo la fatala o fele o le vai ngai talu ai pila le alu fiti pe talu ya e malmalama i le nganu o le na ya ma to fo tangata o le ngala ku fiti ya o le tatalo fa fiti o le awonge e pa i se ulu po se la ulu se fiti pa ya lo ku le se o le pa i le ulu fiti ya o le sa ma o tala o nga sa fa siuti ai e tau foi la no winga folding mai la to ne fitus fulu sa fifilia e ye so la to ma anga foi i lo ne o le to fia Yesu o ye amen e le fa ngo fia la to nga e pe yo la to ia le o le asaina le fita ma fa fita u li o nga benga amen ai mata le fitus fulu le e muli mai Yesu muli mai au so o ila tau ia le fitus fulu ne amen vai yo luai vai ia na la to solia ile tala ingon finangalo le tu ti lo o ne tangata sana am tau muli ia Yesu tato tangata o le tau muli ia Yesu i me umai finangalo ye le tu tato sa vale tu le fa mai lo le fa puelua fa puna le pe fi fa ma fa tato mata ku le fi o fetale ya tu Yesu ya te la to tele le saito selselina a o fa nga benga to titia tato watu va no mo saito amen e tele le saito o le mele o lo ofia mawai o le e foli mai o la o mantua o le saito pula lo le la o le graining male o le va nga le a mata lo o te me setsele a mai lo tamana e sele mai a mai lu saito o le la foli mai o pula le saito wa signal saito ai le ni si la to tselselen that's it o la sa fa ponga saito i tangata la fatali mai o e tangata la wa fatali mai le New Zealand la wat e fai mo ile malo le tu le fa mai Yesu ana le ai se me no foi o to o walu sa that's it ai fai la mo ai pa fai tato tele o tala ia tu tangata nei wow on mela le avatu ai o ha le saito
o tangata la fata tali mai le o ia le malama ia le malo le tu alo suma ya ma le mai fa so vi le pe le sa no le saito o le saito o tu sa o se mea wa ready ready for harvest but one member na mi o atu lo ni fainga ni au fainga ring ia e o atu e pi a mai lo le saito e pe un tato va ai ma na ia awa a tato tu va ai tu si tato tasi tu mero o mantua awa pe un tato va vai il sau Yesu sau va fi Samaria ona to alu le Yesu o to foi mala Yesu e alu Jerusalem mo lewa o lana lasi malanga le ona to fi o wi Yesu Samaria e o tu Yesu Samaria ai te mai Samaria ele nga te mai Samaria Yesu ai te mai fo mala uso o atato va vai le pe ona ta o fitus fulu le tu sala vole fai Yesu nalu vole mo fai la uso no fatu lo Yesu ya to filo la ile fitus fulu le o ma atato va ai mai tanga te fitus fulu e pena e tau ele lopo o ai o e na fia muli ya Yesu o tanga o fia muli ya Yesu atato va ai la te muli lo esesi e te mana o ia fa nga ina o e te muli ya te mana o ia piki mai o piki mai mate o ke ave fa por anga wenga mana o te fa ia pe na ia tato va ai o le saito already le saito tato tu se si tu po fere le saito ia le wa piki au le fitus fulu le atu mai le saito ia already le saito pa wan me mana mi o le fai lo se nga wenga ia amen vi ready o saito o se mai sa o mata po fele saito por saito ila lo dei por se lenga fai malaki ai na mai le nganga le li why different views ba ai tu langa tatum tau o saito o le wa ele fa pe atu Yesu o elulu na pawal mele wa mana o mi tangata e o se mai o le o sau Yesu e fio mai o mai le tala le ala le no fa pe mai o wala tala mai le malo le tua ina sala mo yo to wa wala tala mai malo le tua that's the only message o le ta mo fa Yesu e mboli atu no ese sala mo ya o le mele na ye fa mai le si vai ngal fa upu lua ina o le atu ya fa ma to i titi da fa ngal venga me mo mua le tu Yesu that's the first criteria ina o le atu ya i tama ya auto ai o yatu ileli e ana le saito e sele ina ia awina mai e ia ni ngala bue te lo e ole o mai ngole ai o ile fa mai le mo moli mai ile ai ma se me ma fa ia ele au to fitus furule pe au normal ai ole ase va ai ngo se ngal wenga po se vala wino o vala wina ai tato ole vai nga mo bua le tato te tapa ia tato val au le tu amen ele ma fa tato wo tato malosi fa ia ngal wenga o to fitus furule still need more langa le lo le Yesu ele lava fitus furule langa fitus furule pe le sa tata no foi different nations fitus furule fe foi au mai ele fitus furule fitus furule foi la to sa filfilia mo se nai to ina foi tai so sadi le to ve no amen fitus furule e tawa foi le afa mai falling on mai le tala Yesu still need more people still need more workers or more laborers la to te fatino ina na bengo tsetselenga ai o yatu ta ua tele ta yes that's it ya na saito tsetselena ina ia au ina mai ni nga dua ila saito tsetselena ina o tuia fauta o te au ina atu o to pe o tamai mamoi vai la o belele no fatu ina sunga fumon amen o mele la au ia o ia o la to ia la tale pe la isa amen ele fai ngo fier ngal bengala wadi ia lela o fai mai ia le tala Yesu o te au ina atu o to e pe o tamai mamoi i le valuko amen o lela au ina ia your enemies o e o lo ita mai ia te
Oe o lo fai oe maunu fili. Yeah. E te watu ai. O ala ngona o le ai alu moi. That's it. O le iloa e tangata nei. I le fia sa Maria i alato. Yeah. A le lato e ave i lato. O le te pe se vaenga na tatu te toe mata iai. I le fai ngofia ngā venga le fitu sifuru lea. O i lato ia na lato wasaina le ngasu o le tai au. O le fita o le tala le leina sauma Yesu. O i lato ia na le pea le vai le va fai tale. Amen. Le vau filifili lea. O i lato wana urua i asaina. Langa le fai mali tala tusi. Ele i o mo Yesu. Lona winga o mo. Ma vai lo sunga la sau fa popoile. Amen. Au ina to pe o ma mo e va ruko la sau. Yeah, vi ele. Ben. Pe un tato va ai tato tu fai tau vi ele. Ai mana e pe ne ta o le tatalo a. Awa le pe ne fai po lua. Me o fetale atu ia te ila to o tele le sai tu o selina. Ala au fai ngaluenga o to i titi. Fa mai lo la ia lo. O le au fai ngaluenga to o le ia o to ai o ia toi deli e ana saitu e seleina ina ia awina main ye ngalu luela tu sal melo tu pua tu sal o va ai fas fai tau le a fai tato te mana ni au fai ngaluenga o le tu o le tu ona mai le ia le tu o le au fai ngaluenga e ngalu le pe un tato va ai fitu le na fili le le Yesu le fitu ele it fili ese tangata pos na lo le Yesu tangata lo filia pero tato va vai o tele le se to le ai a fili se fe au se tangata fe ta tele awa o le fili tangata lista na ai a tato ta fa me ai mana le fa ngalo ta talo le tu o le tu e ona la fa ngalo e a mai le tu le tangata e lo le e sut mo le ngaluenga pero an tato va vai il filina Yesu o le to fitus fululia lo le Yesu ia tangata e ave ele ngaluenga mo le taska pero tato vai mta ele fai mo fa mai wa o taito lu o taito mai le fitus fululia na o taito lu pero an tato va vai le ala wo pero tato va vai wo filifilia o filifilia a pe un tato va vai mana me sa fenga renga o se lui vile fa queta to talo le tu mai le tu au fenga renga e lo e sut le mo le ngalo a pe lo le tato va vai fai pe tolu pe e ta o ma mo le va lu o so o ma po fenga tala a fa mai se si va pe nga ya sa uni o la e alu i o ma mo e alu be e ke oki ai ko ke le fia o fa o le fia o le hotel o lo o te alu ale me o ke lo e o mai lo on a pe ona tato va ai i la wa vai e pe o se lu i la wa mai lo wa mai le au so mai sauni o te o ni me le ai au luko pen tato vai o au le teleton pe o le sau no o e o le feita mai a pe la tato va ai pe ia pe on tato i lo o le un fai su no wi sa mari o le ola te to fitu fu le pe on tato i lo o lisi nau i to no sa mari o si foi no i si no es e ta la ile e ta la le pe on tato va ai fa maro lo mai ai pe ona e lo o va ai ia te o se me se fenga ta ona fai o lo walu se meu te loe e foi na tango o so lo na o e lo malo lo e o malo la ben yena o le la a wina tu nei vai nga ye to fitus fo e a wina le va o luko lo no winga o le avatu ele o se me foi ngo fiele o ye hard o le vala vole o tima le ola le ngala to mele o le au ye wo malo la to tato no whatever happen o le ala vale me o ye la te o malo la to tato wa tali tonu le fe au ma sa vale le ile la te mo sa vale tu le si fa yo fa mai au to te ave se ete tupe po o se tanga po o se vai au fo i to te o fo lo fa tu se tasilana tala no ali tupe
I lo le Yesu e le me tupu pe a honga nga ola wali ia mankupe ma na ia te lo le mele le nga fa na o Yesu ta fi mene ta sia le me focus ia le ma fo fa o me ne yo tupe o se vai ma o me o la o ta pe na ina ele tu ne me ya na pa wale mele te nga focus ele ma fo fa o le nga benga le tu o te fa awa o me mo ia alu mas tupe you know we must feel so e ko la wa fa ka pa ye awa le vese tupe ku so criteria si nga benga fa tala o fia ni time to ila lo i tanto le tato nga benga fa tala yo no tupe lo sum pe ya le si tupe o tato le fia o ona a telefo ila tato tupe ye pe o tato ma fo we have enough wala va ye tupe o ile le nga ave ese mai Yesu tupe mai ile o langa tala ma le langa o no tangata langa o tupe o le o fa pongai o mele nga uma e lo le ya Yesu e alu fo ile si time ma fo kupe ave ese mai tupe fa mai Yesu a woni e alu ave o kupe va yo credit card ko uma langa o mele fai ma fa la ya te o le tanga ia o vai nga fe ia wa vai nga fe i mo sava linga ele se na luenga o min mele ya is a very short mission leo ia what ia ia le to fitus fulu le tala no se vai ia na te vai le se violent for me to no melenga ko fa ile tu ia Israel wa ngalo ia o to pe se vai kasi pe se vai na fa sa vali mai o to le fast food to sa wow tala no i ta o se vai your position o lo tulanga you have to remember who you are wow o lo tulanga langa ye ni sina la to fa fiti mai amatanga i mta po iva e ye la to no to fa mamulu ese amen fa mai Yesu se fa kadi kwa so walo se ko langa le fo kwa mo tenye se uso se fo po ponga le fi fa o sia pa o sia lo ko magu le o fi fa sia pa so wala ko kangu lo ko ma ya ma Yesu tu ka ka o ki e mana tu kangu ka ka o ki la tu dot afa mai o mai mana tu ala nga lo tu langa o se vai na tasia pe se vai tan moi pe se vai la le ami o tonu pe se vai lo ta fa se vai no to amen to te sava vadi tasia se vai olea se vai lo fa to tu ele a wona I luon se vai te roi ma ni fo yo mele no o fa tawi I se o anko sa lo no langa to sa le tala te roi no o study le tu si le na matua to ta ti a to mai ya pe na approved mai ngai lo anko le mene a fe roi tanga tele e sa vadi mai spiko sa vai ko spiko sa a to no te to ai o sika ko so stau so fa ya onga ya la le lo le ya le tanga le tala no a sa vadi mai le si tu e fia mai la fia no e va ai sa vadi wow a le mela fe lo tala a fa pe a lu man pe se vai o le na fo I mai ngi ma to fa le sa mo pe se vai fo na ko ya lu le ko ma lo pe lu va ya so to va ya so ko fo I mai e sa fo o la fo pe se vai fo la fo se vai o ofu e tele ngal watu watu a fo ile na la tu va pe atu to ma se ofu se yo ofu na lu le man na of a sa fo ma se si of all ma ko fo ofu la sa ne wow e fa pena o ina la o fa tau ye tu si le sa o le amen ta pena ina o mai le tu me na mo o to that's it ya pe ole asa u fa popo ye le vai na ole tu la ngol fa ole se vai ole me tau na o ni avele fa la ven le langa tala e ta trom ta I fai punga to ye ta trela I la loa pero e sa no a ora ves tu pe po ni yo tanga ya po se vai foi pena sa no e lo va ai tu so e o se tama I mission o se tama I mission loa pena sa no o se tama I mission loa wa ava tu ile fitus furule ilo wa va ai wo si wo lo le wa o mea o ta o mea o mai o manu ia Yesu o lo fo la Yesu ia hospitality a tangata pela tato va ai o le tangati e lo le ia Yesu
e watu nei tangata ia, o le hospitality a tangata iutaia ma pongi roe. Ele su me pe tangata sango. Su mai maroro mai i nei. Ia se festa maftanga ia mta. Toi uia foi. Alo o lava vai na fai mo Yesu me nei le ala fatu Yesu ho lo ala ai ola vei because ele to te le to mana me au te le mana me ina ya uia o te lo foi la ele mana me o to a to ho te lo e lo fangia o to awa o le culture na tangata pe o culture na tangata ia kiutai o lo foi Yesu o tangata eu o tangata e lo fangia foi la e tangata nu so se pe to va vai ata to sa mo ai mai sa vale atu su mai o te lo foi la o se va ai no foi na o lo wa va ai na ia i le tau ave fua oni tupe po awala wi lo le lo sa pene le tua tangata e so ani pe a pere tau no i stamana e ta ser pe se va e pe foi be fo se va e te lo ala le hospitality ma le cocha a lo tu se si lo fale a tu le anga se vai eu so lo fa so lo ko me pe se vai le e ave ia la a no sta malo che vai ma tu pe se vai e fa penale nga yo le tua e va tu le tua ia le loto lo fa pe un tato va ia me le tua le loto lo fa itanata o ma a wol me na o tu me le tua itanata o le loto lo fa e o na va ia i le tala ia na a o te vese tupe ia pos tasit se vai ave o le fale to te ulu atu iai to te moa i fai atu ia manuia le ainga nei amen o le sile vai nga fo the accommodation fo le o se mea madu iai se mea no foi fai mai fa tonu nga Yesu kasel fale li ko kafe a fai al fale talia o to o nga ko ke ai ma ko fe ngoi ma ko ngoi ai le fa o le moi o ai dis fale o awala kon menga le o si do wo pe wa fa ina fo le tala e vai ko mon kadi suo ia ko vala wa se a fe vai ko suwa ya va to wo to ta suo mai fo ele o le no ta inga le langa tala o le no ta inga o Yesu o le ase me o ta pe ina le ta inga o le auto wa fe ia yo to ta lia le nganga fa aftai ma ia o to fa manuia tu ya te la to o le si vaenga fai mai a fai wa yai se fa manuia se o le a fai fo i wa yai se e tangata se tangata o manuia tu sa e fo ringa mai o se wa ia talia le lato sabat o ia le na e fai ma au wala o fa manuia nga tono na fa yai amen ai a fai la lesis ele ye to fo i mal manuia ya to yes la ngai sa i tani o job o nga o man ko o yai o man fa yelo to nga we nga fa la to tali o to fa man wi yai e man wi ha fo le na hai amen ma ni lo fo po to de ta fa i pole fa o man to la ia tato me le feito la to ekalesia le tu ma no ia shalom alaikum shalom alaikum tu so le man wi na atato va tu spaya per tani fa my peace be with you tu sala fa o le shalom alaikum atato va aila o le tali to tali tala o le alaikum shalom tu sala atato va ai tu sala wa tu le autala i ma ya shalom alaikum peace be with you o le tali mai la tangata alaikum shalom tu salua o ftaya ia no batu le manuia amele manuia o mai fata si do la ia le fale lo na va ai pe un tato va ai ia o le wingo for na le ia e manuia e por fa pertania ile tu parangia ia o le shalom le so amen to tasial tangata manuia na mana o mia le ai yes a fai o yai le fai o pelima o le fale to te ulu atu yai to te mo e fai atu ia manuia le ainga nei te a fai o yai le tangata manuia fai o pe ono e o atu ia te ia la o to fa manuia no winga o le au tu o le o langa fa tala i malo tatu atu ta watu le tala le ma se la to ni fitu sfo te yo ile na mo i fo fola ia Yesu
pe whaafewhea o na whaile o langa tala. O nei vai ngā umai tasi ale message leo ma tangata nei. Ua ina sala moia, awa ua lata mai le malole nang. Pau wanga o le message leo le wanga ni afi. Ona tatu sa vai tu le fo po fitu. Ia outou no nofo i lea fale ma ai ma inu i mea la tau te avane. Awai te tau ona vatu i le whaingaluenga. Lona tau. Hea whape o le winga o le tala i le mwhainu tātou ngalue fua ngaluenga le tu. So se ngaluenga ma so se vala wina wa vala wina i tātou. Tā pena i le atua le tau. Ia tangata la tau te sau ia ina le tau i mo tātou. Tangata la tau te tau sia i tātou. Mena le au mai i le vaenga lea. Wa tau nia i le atua le fale tau te momoi ai. Sau nia i le atua i la tau e whawhanga i a te o tau. That's it. Sau nia i le atua ia tangata e alo lo fatu i a te o tau. Lona wina. Nai whai mai ai. E ta tau i tangata whainga venga. Le a vaku me ai a de kadi soa. A vatu se vaingu. Kau mawhale vai ai. Langa e te tau ona tali le leia o tau. E te tau i a te o tau. Ia e te tau ona tau wia lau tau ngā. Amen. Ala suma. Amen, ne. Sa o lava moni lava pela. E sa no mai e ta fai tau. Tau lava na tau ia tangata whainga. Tangata whainga. Tu sa mana tau ia. Amen. Men, whau poe wadu. O le ai tau te o atu iai. Wala tau ta lia fo i o tau. Ia o tau ai i mea lau ina mai ia te o tau. Whau poe iwa, ia o tau wha malo lo fo i e ma. O iai, ma ia whai atu ia te ilato. Ua lata ia te o tau le malo le atua. Mana ia fo i sia vaenga. Amen. Man tua le wa umona tu ia Yesu le mana ia te ilato ne. Ya. Tu ina tu ia te o tau le mana tu te oi. That's it. O e wha malo lo mai. O e tuli te moni. Langa o vaenga ia awa ai le tangata i va venga nei ma mea nei whetupu. O nao o ai leo le loto tali tonu ia te ilato. Amen. A whai awa ai le tangata i le mai wa malolo. O tangata sa pipiri ala walu la koa. O ai seo le ale fita tonu. Yeah. O ai seo le ale fita tonu. Pea whai. Vavea la so mai amale. Matu le ia tulo i ele message. Ina sala mo ia. Ua lata mai le mai. Hallelujah. Taimi o la ua o tutono le loto le nganga o tatono. Yeah. Ai avatu le email message. Iele. O lau va ai i le mai le o malolo. O inai mafua ai lau fai unga fai. Amen. Ta o le le. Iele. Te on ta va ai fa pena fai le venga Yesu. Na fai mo Yesu le va venga. Ona la unga toilo la ia tele toni mai tangata. A pe ona tato va vai fai temine. O pe o tau sui tangata le formula. Amen. A tato va ai e saul tangata o mai al fasili mo fasili. O talia Yesu e ve mai fa. E le ai o me mo tau na me o talia Yesu. Ai le ai ele fa pena o me mo na fai na fa malo lo le mai ya. Ona tali tonu ai lola ia fa o leina a te lo o fainga fo na fai e vai temi nei o me tauna fai lo va venga fa ali va venga pe un tatu va ai pe ne sa no o mana mele man o mana mele man pe un tatu va ai ua i le fitus fulu lea i inisio fai tau fa mai o mai fitus fulu lea ia Yesu fa mai na malo lo mai na mato tutuli te monia a tato va ai tu sa o toi foi mai mala langa fe fa te Yesu o mei na tupu i lo swafa na mato watu i lo swafa ai malo lo mai fa alo longo mai te monia te ma o ila tato te va ai na ola me ia na ola le kalesia i na ola le upu ia wa ele ngata o fa malo lo mai o tali tonu mai tangata ma o muni mai amen ia deli vai ele mata ia tu ele wa le salu tata no fo i ne vai asoto na ma sunga ele fa ia le salu tata no ai ne moli ma o le fitus fo le ya la nga pe o le o to solo muli mai tu al tata mata upu ile o mai ona fa ile le sfuru fa po sfuru no na tu at le i le toi fo i mai la le fitus fo le ma se la to moli mau na mai nei la lo ne la vo tata tau ai ta bo le o tata wo se o mai o tani fo i le nei o le amen o le nei fo sa va e pe ya on fa ya tu o lo mana o mia
O le au tu o le tato matau puli ne fiafi. Ile ne fiafi. E mana o mia Yesu ne fai ngāwen. Fai mai wa sina saito, wa tele saito. O le hai ne se. Amen. Amen. Mana ia lasi, o le la ua tato sabat vali atu nei. O le ase me fai pe a fai o la talia. I la tau sabat. O a fo i ne a fianga, pe a fai o le a le talia i la tau sabat. E iei fo i nei vai ngana, e au fo i na fai tete, i tangata i lana fai unga. Fai upe sfulu, fai upe iwa. Ia o tau wha malo lo fo i e mai o iai ma fai atu i ate i la tau. Walata la tamai le malo o le atua. Le fai upe sfulu, o le ai tau teo o atu iai. Walato le talia fo i o tau. Tau teo ai i o la tau malai, ma fape atu. O le ele lava mai la o tau ai ua pipi i mai i a te mātou. Mātou te so loi atu i a te o tau. Whangata i nāle vaenga lea. Pea no whai atu o le. E ui a o se wheau e whai ngofie. Ai o le te le i o lona fianga pe a whai o le hale talia. E ui a o na o se wheau e pea tatu tatala noa i mai a matanga. O le sa vali ale e tasi le na ave fitus fulu lea. O le sa vali ale na e o mea le taimi nei. O i lato uma o talia Yesu te riso e vea mani i whaola. O le sa vali ale na e o mea le taimi nei le tau ave. Amen. E o e a te ta ua le nei o talia Yesu. O le tato sa vali ale e tasi. E leo whape o sui sa vali. O le atau teo o la tala tamai le fio mai o le. O la tala tamai le malola. O le atau teo e tau ave le sa vali ale e tasi. Sala mo matalia. O le ala pe na ufai atu. O le a se a fia. A fai talia o tau, ia o tau wha manuia atu ia. Amen. A fai o iei se o tangata o manuia o lo tala no i se o le aria talia. E o atua ia te ila tau, ia le nā manuia. Ai a fai la e reisis. Tala no ro le fai mai. Ia na tau o le malai. Lu iai le. Fai mai iau tau so lo iai le. Ua pipi i mai ia te i mātou. Ole ele lava mai la o tau ai. Ua pipi i mai ia te i mātou. Mātou te solo iatu ia te o tau. Yeah. Nau fai tau fo i le situ su singa wa pea iai le anga nuu po se anga i whanua fo i wha Israel. Ao oina e la asia ni nuu ia tua oi. Yeah. Le la wa e te fo i wha pea pe o Samaria po fea isi nuu tua oi ia. Nuu isi. Ao ola i teimi te toi fo i e te tonu Israel. E makua i kafi ma ese pala ma pefu le ye o se vai. Ele mana o e watu langa lea tala noa la tau ia le vai whatau wha ai nuu isi. Ele mana o e avaku ni me pala ye te tonu o Israel. Nana ye le lesi le la tau mau. Ma le lesi le la tau wanga i whanua. E tafi ma maan pala o se vai. A le o whao ngā Yesu le melea. Part of their tradition. E o e whai ai o whai o se hata o se whaasa. Amen. A whai e le talia o tau. Na tau o lea so loi iai le pala ma le ele mai o tau se vai. O le nā ele. E whai ma mori mau. Ma tau te so loi atu ia te o tau. Ai peitai, ia o tau i loa le leile nei mea. Wala lata le malo le atua. O le leile na e whai ma mori mau. Wa uma, nanga talanga le sa whai i le au so. E whai le mea na ma mori mau. Wa uma na o tau tala iai. Wa uma na whai iai lau tau, ia lau tau ngā ruenga. Ai na le o talia o tau. A whai la tau te, e whai le talia o tau. Ona tūtūle iai pe o so lo iai le pala o tu se vai. Pole ele o tu se vai. E whai le nā ma mori mau le aso whamsino. Amen. Yo sunga ta te o tu whai vai mut. Pia tātou wa ai e mantua fo i la tātou ai tu se ngā ruenga. So le melen whai pāna pa ma paulu. Ina watu anti o kai li talia mai a. Tutu roa vai ata ma. Amen. Amen. Di ia redi. Amen. Ona e tanga ia le. Wala tala ta il fa pusuma le rua. O te fa yatu tu. Vai la o il fa sala le la ia. O le aso e feo lolo ai so toma i le lava ai. Ia le te pose lilo le mesa tupu ia so toma. Ia makomoro. Na matua e tō mai le afi mai le lagi ma wha mua.
Tatou te le fio o ia ina tulanga o se tulanga o se fasala. Al no te inga o le savali ne fiafi. O lo o mana o mia Yesu ni e fai ngā ben. La tau o e ta la i le malo le tua. E ono fai atu o le message ale na amata mai ale amatanga. O ina to e fio Yesu le langi. Ai to e tu mai a Yesu le message ata, same message a. Le nga ave atu non au so. O atu e fai nuu malava. Papatiso, maso. Papatiso ya te ila tu suafo ta male alo male na. Fa malo lo ye mava. The same message a. Le na fai le taimio soifua Yesu. E o mai a le taimio lon maliuma to e fo le langi. Same message. Le o pasi mai fo ya te tato. O le tato savali ale tas. Le a o lo ofia pule la e afe mafen pule la. O lo la unga ina le message letters. Aisia. E once that talia Yesu. Talia il fautanga salamo matatu to e foi. Ia na faile mo tato le malo le tu. Amen. Di A vea leo i tato masuli fa tasi makewisu. Pio se ta inga na tato por kalami. O le na fa fonga mai ne fiafi. O le nau ta inga o le savali. Ai mai se foi le nei mata upu le Lucas fo. Fia maua ni e fai ngā. That's it. Fai mai ua tele le saito e fia selsele. Ai pangale ua le ai ni tangata la to selsele. O lo tala no le saito. Saito tangata ile yo o tu yeli tala le. O le ala mana o mia ila to e o tala. O le au fai ngā benga na. Ya tato mata ye. Pe ona fai ya tu le amata. Ile mana o mia tu spas. O tu spasi ia matulanga o whamonianga o tato mawal ne vai tau. E fesoa soani o tato mawhau. A wali tu le inga o sawat. Ai ta pena mai ele tua le poto ma mawhau. Ta pena fo ele tua ni tangata yanga le lei. La tau te tadia ia te tato. Na sunga. Amen. Bi ele li. Pena e ta e sau noa mana o mea lava the relationship mana me lava the relationship me Yesu pe o tato ma ai ala na ngalo lo fitus fulu le ono wa vala la tale mafutanga me Yesu wa lo le la to Yesu o lo fo la to ia o va ai la to i va venga ua tali tonu fo i a Yesu. Pero la tato va ai o tato au whainga ruenga. E mana mie fo o se lui fo naus ni ta fo i a te tato la au whainga ruenga. Mana mie tato ia wha maoni a tato tali tonu o lo so i fua le o wha ngai na fo i tato. Tō te lo tangata whai mei o au wana o si tangata whata wa o na o si tangata whalea a te lo wha mei wha ngai ne le tua mea e wha mai nei mea popotoa o te lo fo i o niso i tātou e vai te mine e vai maulalo aris tangata ia te ia lava a te mau te ine e lo e wha ngalo e le tua oi there's no turning back up e te le toi fo i tua wawa i loa lei o na wolo connecti le o yele relationship o oe ma Yesu. Yo, amen. Saole, mantua oe. Ale ai ale. Ale fa pe te le ma wa alo tonu ya Yesu. No winga mo mua ai o luko te le ya. Amen. E te le yo le luko ala wa fa lo ngo tu le le luko la o tagi mai. Le luko le da ve ba mo le pe tatu tano ne. O te o ina tu o to yo tamai ba mo le va luko. No winga ele vai tu luko ala o fa longo le leo tangi luko e fe ina. La tangi le luko. O upu ma fa matalanga. That's it. Tiro e te le tu lunga te sa we fa sa e ke ko ilalo ata te to ilalo ai upu ma fa matalanga. Ola ele vai tu le luko ola ma le bele le luko. Al pon bele mo mai tangi le luko. Fe lo ina le alu. Al sa vali le ne fi. Ola me na tu ili yesi na toi foi mai mala o fele luko le o feo yele malo se le luko le sa tal no ye sa foi mai le amatan ili yesi malo se le luko na foi mai la to ne to fitus pulu wale foi mai o la to o mamo o foi mai la to luko o batua fia kanga Amen. o batua oli ma vi le tu me na foi mai la to o la men tupu fato ilalo le mamo le luko Amen. Lena la to fo I mai ma la nga fifi. Fa mai ya Yesu so o mato tuli te moni fa malo lo ma.
fa mai tala Yesu fa mai ngo va ya tu pe o le afi le emo mai sa tani mo paula wala ko ke mi ka nga me ya oli mo fia wa tu sia o tu ngol tu sia that's it o le tu le na o le nau inga ina ya ve ai tato ma fa na o le tu ina ya tu sia tato ngol tu sia le tato joy fai fi nga lo le tu mo e mfai no tau ie tato because langa o tato ngal we ngai fai sau ni le tu ni e la to te lango sua ya te tato ngal we a o le tini ai ia mai fa moi tato te fia o le ola fa langa ele o nga o tato pisa o la tata mai ma lo lang a tato le o le ma lo lang ai sa o no tato fefe tala amen o tato to ilang fa mai le tala Yesu na i lu mai fa upaiva o se ai mai ta watua o lu mo tala o te ma fo ye ta o ye lu mo le tu o lo tama le lang Nau ta inga le nei fiafi pio nei fa fonga me nei bata upu ave mata to fa so. O lo o mana o mia ni e fa inga. Le nei la vai tau ma le nei fo vai tai mi o le tato yai le tala le lei wa fio Yesu le langi. A o tu mai le ngalwenga ya te tato. Amen. O le tato ngalwenga fai. Ta lia Yesu ki riso ave ma li infa. Na fa mai a fai tato te talia o ia. Wa tato suli fa tasi o mai. A fai o tatou suri e te tauna tatou ti ngā whatasi mai. Ina ia wha manu ia, ina wha atasi mai. Amen. Roma i vadus fumare ono na iei wha o fumana. Ia reri. Le asa o wha fonga ne fiafi. Ia, o loo mana o mia ni o whaingalu. Nala sunga le asa o wha popo manuta tele i o atu i whaingalu le tātau. Na tatou vai fitus fulu ma fulu lua na nga fainga la latou fai me fa tasi ma Yesu fa mai Yesu fa mai Maria tali Yesu fa mai amu io to o e tali tonu amu io to tu te lova ai mai ta ai tali tonu mai pe ya ta wa vai te mene o tatou le to ai a Yesu lo tatou e vai te no nga yo me le nga pa ia o tatou le to ai a ti ale tatou te tali tonu pia pia un tatou vai o le ngaruenga o le atata whainga ruenga o le increasing the kingdom of God fa lau te le malo o le ngaruenga na po o le misiona na o i tatou le au whainga ruenga i ia fa lau te le malo le tu pia un tatou vai o le ngai yo le feeding vai te mine amen o lunga o televise lunga le media o le saufoi o religions lo sa vai te mine o le ise mea panga noa o ngalue mai ele fili o le sau le fili pe on tatou vava ai o sau ai ngā oi fasi ma wha matia tangata e pe on tatou vava ai po le wha malosi le nei i tula mana mea ni au whai ngā ruenga le atua i nei mwhain tatou ngā lulue whaatasi ni am whain tatou te e atu le fili ngā lulue whaatasi ni am whain tatou manu malo mai pea ni a nganga o e o leilo loa ia po wha peo na whaasala e fili ia po tatou wawa ai ia o whaongai ne fili ai na mea na mai nei a nganga nei wha pea na tatou whai me whaatasi wha pea na wha tupul malo amen ia o le wha iunga masani na vor tatou savali ia whai o le asa wha fonga ua e fia whai ngā ruenga le avanoa whai ngā ruenga le utala i atu le fia o no mana o mia ni e sele le winga o le whamatalanga o lo mana o mia i lato e o tala i fina ngalo le amen o ai a whai mo ia le malo le atua o umano sani mo tato whai o le asa whafonga ne fiafi o e langona o oe o se tasi te fia awai te tono o le o langa tala i ma whao ngalo soifua e vea o se tasi tala i fina ngalo le atua ia ele o le opole nei e te so e luma mai fa peane le tuai o au le nei a wina tua fai o le asa fa fonga ne fia o le fai talo le fa tanga o le talo le ia o lau tau tidonga le ma le ofo ina atu le o lou tangata e vea o e vea ma e vea Yesu Kiriso e vea ma li i ma faola ai fai o e ma tangata fai na wenga Yesu e tala i lona fia ia o le amo ini mai o fonga o le au fai tatu talo
ia te fate tai mai upu yo tatu talo ia o lau le talo ia o lau tatu no ngale luma o le tua luma o Yesu ke risoe lo mato li faona Yesu risoe mato li mato o fa longo ile ne fiafi o e feta lai sa o ile loto fa le ne fiafi o feta le so mai mato talo ila o fio le li talo lo fio le li fa aftai lo manatu mai ya te o le tangata ansala aftai lo manatu mai ya te o le tangata ansala ile ne fiafi o tofo ina tuai lo nei tangata ne fiafi o tofu na tuai lo nei tangata tatala ina tuai lo nei loto mo o Yesu tatala tuai lo nei loto mo o Yesu e te fio yai ma e fio tu mo wai ma e fio tu mo wai ma vea o Yesu Kiriso ma vea o Yesu Kiriso e vea mo wali mo fao e vea mo wali mo fao fa fta Yesu lo fao nga ino fta Yesu lo fao nga ino o le ase fe au masitale le ase fe au masitale o au le nei mo lo suafa Yesu ile suafa Yesu amen lo matou tamai o le langi talo tu inatu ya o ai lava se tasi na ia taliaina li te talo o le whaaltanga i le nea fiafia mai si fo i o lau sabati. Talo ia te oe i o manuia i lunga ia te ia. Whailoa lo mana, whailoa lo mamalu. Whailoa u wavenga le ali ia ina ia tupu pea le ola o le whatuatua ia te oe. Mai si o le talitonu ia te oe le tua mi Yesu Kiriso le lio le ola. Vea i pea la o fio mauna li i mauna whaola. Talo ia te oe lo mātou tamaa. Whamanuia ia te ia vea fo i o ia. O se tasi o au mea whai ngāwe. Ono Yesu Kiriso. Amen. Ia peo le. Au tūle nāma le au ngani a le porkalame. Ia maua lava se nganga e whaola ina. Ia whai o oe le nasa e talia le tatu talo o whao tanga le nea fiafi. Oni ngalo ia te oe. To tasi le nganga o talia le talo. Au oli angelu e fiafe la e afe angelu lan mo oli ma pati patia ona wa e salamo ona wa e talia le faatanga Yesu Kiriso tatou te faalau tele le malo le tua ia ai ia la foi vaenga te tau ona e mata tuina ia ele mafai ona ola lo fatotua pe a fai te nofo e pe fa amen vai po fese falsa o pose o la talatane o lo lau ngai nai le upo le tua le upo le tala le ia le lo fale ia e fa masia i lo nganga lu ia fo oe ma la ngai le ma fai o le taimi le nei le taimi talia e tangata fa tanga e matua hit card ki apo that's it o kai mi le o ma kwa tau ma fai mai fo te apolo sesi awala e toi fa toi la lo i tau ai le yo le ase vaenga fa tau tu spaia pe fai ye so tu spaia ia mesi fo ia wata tala le langi fai ona talo ile tua talo ile tua ina ia fe soso le mai ia o ina ia tupu pe lo langa fatu tua ia tato por kalame na ne fiafi mo ia tu le nganga o fa tai le nganga o fa malo ia te o tu umalava o es fo isam fai ona fa vanoina lo temi te fa fonga mai ia fa tai o fo isa ko meni mai tato por kalame ia o le fai ona to malau ina tu ia o sila fia ele tua la ngal ben fai le fiafi o tato ngal ben fai fatas ia tato te felango longo mai ma tato ngal due fatas ia wala wal fa la te no mal le tua ia o se tato o nanga na le fiafi la suma pesi si vai ngate fia fa popo ia alo fatele la mo se tato tu no ia o pele po mata ngo fia fo le fiafi o mal longo ia tato to felo ai fo sistema luma ia la suma ia fa ia tato talo ne fiafi mato vi o tama mato faftai o no lo wanga le faftai no lo fa so mai e mato le nei tula. Thank you, Father, for your word which has renewed our hearts, O Lord Father. Thank you for your word which has restored our faith. We love you and we thank you for all that you have done. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, so for hallelujah. God bless.